ya yang gitu bulan puasa. Oh sabar kedung deh puasa. Arek kudin makan. Ye, kudin ke kurang bejakan ke Pak Ustad. Ye, ulah tuh. Syarat atuh. Naon syaratna? Nanya. Buru atuh. Kalem. Geus ngomong we kos kitu. Geus ngomong kenaon atuh. Kayak mana bulan puasa garodin moal. Teuing tah. Menurut orang mah godin tong nya. Geus godin we godin. Tapi cing dosa. Sih. Moal ieu kan Allah Maha Pelihat. Sih. Urang nya puasa teh naon? Nya masa teh nyaho bulan puasa? Teh nyaho sih. Hari puasa teh menahan diri. Naon? Hawa dan nafsu. Hari bulan puasa teh entang minum dahar jeung hitut dicaidut keteh. Oh, atuh ke kurang diajak puasa. Gono. Komang Remake.